good morning for me always. So my name is Nasi Lemak Mak Jah, or you can call me Nasi Lemak Mak Jah. Nice to meet you. Nice We to come meet you, very Madam. far because I heard a lot about your food. MashaAllah. Yes. Thank you, so nice of you. So for Nasi Lemak Mak Jah, we selling 3 type of nasi, which is we have nasi lemak, nasi putih, and nasi minyak. Oh, nasi minyak, huh? Yeah, nasi Okay. minyak. So You can introduce all your lauk. ya, untuk nasi lemak, nasi putih, nasi minyak, kita ada ayam merah, which is kita separate asingkan ayam dia, peha, thigh, kepak dan isi. Ya, Okay. ada ayam balado. You look for something as spiciest is ayam balado. Oh, this Cili is very padi. spicy. Very spicy. Yang ini ayam rendang kari. Boleh tengok sikit? Boleh. Rendang ayam kari. Oh, rendang ayam kari Ya, lah. sebab kita gunakan bahan rendang dan masak cara kari. Jadi sedaplah, boleh makan dengan nasi lemak, nasi putih dan nasi minyak. Okay. Yang ini warna kuning ayam masak lemak cili api. Oh, ini tidak cili terlalu api. pedas ya. Tak terlalu pedas lah. Tidak terlalu pedas. Okey, untuk ayam ada ayam goreng crispy. Ikan keli pun banyak jenis ikan ah. keli ya. Keli masak lemak, keli balado, keli merah. Warna merah semuanya kurang pedas lah. Yang ini sambal garing, hati pedal leher ayam, daging merah, daging goreng mama, daging black pepper, daging balado, paru balado dan paru merah. Yang merah pedas-pedas manis. Yang ini ni? ayam green curry chicken. Oh, green curry kita panggil ayam goreng mama. Ayam goreng mama. Because ada taste kari dalam. I ingat Mak Jah ni laku dia ayam masak merah. Ya, ayam masak merah. Ayam masak Nanti merah. I nak kita try deep fry. ayam masak merah lah. Boleh. Ini sambal nasi lemak kita lah. Ini sambal nasi lemak. Oh. Okay, I will try you out. Thank you very much, Mak Jah. Bye. Nice to meet you. madam. Thank you. I'm Auntie Lily. Follow me to eat. Oh, Auntie Mimi, Auntie Lily. Follow me to eat lah. Follow me to eat. Bye. Okay, Auntie thank Lily. you. Bye.